Onjoria kaunti ya Nairobi no mathiete na mbere na guteta hari kiria maruga ni kuhinyirio ni raia bururi wa China areru matuikite ahuri biacara guku bururi-ini. Kila mtu akae kwao na sisi tukae wapi? Kwetu. Na kurumirira giko kia muthenya wa ira kuria umwe wa raikirio ngono ni maabitha borithi na kuhingirwo ceceni-ini ya Kamukunji makiuga aranyitirwo atari mahetia ekite ni undu wa muhuri biacara umwe uria ni raia wa bururi wa China riu makiuga ciigana ni ciigana. Tumekuwa na kesi hapa Kamukunji leo. Ate mtu kutoka nje anafanya biashara hapa, anashikisha wa Kenya, imefika mpaka mahali wanakuja kuwaharasa hapa nchini kwetu. Tutingetekera ate werario ngerutwo ni my brother ori orauma form 4 okiorutwo ni Muchina netwarega matokoretio ni mubunge wa Starehe Charles Jagua. Onjoria nimahete thirikari mathaa 24 makorwo meheretie raia othe a China aria marahura biacara guku bururi-ini na kwaga uguo ni mekumaruturura o ene. Okorwo matigukorwo meheretie andu acio guku nie ta mubunge wa guku ni tukunyitana na andu akwa tumarute tumahure na tumatware airport. Onjoria ni mongereire kuuga ati ni undu wa kieha kuona raia mabururi mangi magiuka guku bururi-ini kuruta mawira maria mangirutwo ni mbeu njithi bururi-ini undu uria ucungirie namba nene yao gutigwo matari na mawira. Ukiangalia masoko zetu wa Tanzania na wa Uganda wamechukua biashara zetu. Sasa sisi tumesema enough is enough. Tareu ni marokire ninge maraingirira biashara nginya iria nini, biashara twitaga cia distributor, biashara twitaga cia wholesale, biashara twitaga cia retail na tutuka tunini. Na riu ni makinyete handu nginya ni turamona nginya makiendia bebe. Tindi Mwale wa Kiminini na Geoffrey Colin Warangata aria mauma hamwe na Jagua ni moriti minister wa ugitiri wa thiini Fred Matiang'i gutacokia makinya ma na ihenya kuona atio namwe ya raia bururi wa China aria makoretwo guku bururi-ini mari guku mugaru wa watho. CS Matiang'i na PS Karanja Kibicho, this Kenya is for Kenyans. It is not for Chinese people. And we are not going to accept a Kenya where a foreigner is more special and is harassing Kenyans. Riu Onjoria ya makihoka ati mateta mao ni mekuiguikana na matangikirwo niguo biacara ciao icokire na njira iria yagiriire. Riu Onjoria ya maugite ciigana ni ciigana na makahe thirikari mathaa 24 na kwaga uguo megukorwo makioya watho moko-ini mao. Handu-ini ha Kameme TV de kaunti ya Nairobi, jitagwo Wainaina wa Kierie.